Memo ache na memo akwa aba mfambra Nnawotwi adwumadie so ewa Adom TV efi ha etwa ne ho ewa Sempa 94.7 FM Nnawotwi akọ aba betu ebi o se etumi ede Ghana to yanim na fe yehwe se ne kwan efa so ebe ma Ghana akọ nanim yie na no na nei yesin konya ye ba badwendwen oman Ghana ho mene wo yasede se ye badwendwen oman Ghana ho yahwe kwan ebe fa so a oman we ya nyankopon de cheye no ebetumi akonanim na enei abetodwa se ya nurse fo ene in fact workers omo health sector ni bebre na na ebo mo ho afi oman mu akwakobo mo adwa ewa amonone na eno no ne broni fro no brain drain no abetodwa se ade a enya because enei nurse fo bebre ba efi Ghana ha kwa amono no omodo so pa na BBC kra aye bibi e kire se ye wo Ghana ha ye ho be kire ye nam se ya na expo bebre na ekọ na nei ye ne mpanifo a omo Ghana Health Service e be din komo ahwe se kwan ben so na ye fa e betumi asiwe ya no Dr. Patrick Kumabwaje Director General for Ghana Health Service on ye be din komo de pay na yetumi edi ho abobo ahwe se ne ekwe de kra na de aba ehe ne yefia ye ba beduru ha nei anes fo bebre na eko ye ne bebre nso na adi nkomo ebisa omo se oh na de na nei mumom hu so ana abrochi na mokoya ye ya boka etre ni mo no aza wono na Adom ko akwa na moko omo so de omo de atodwa ye be di hu pensem ye ne ora ofoso asamo ye executive secretary for National Labour Commission ye ne ono so be di nkomo David Chum Tinkra, General Secretary, Ghana Registered Nurses and Midwives Association. Obaba Kayensa ewo studio ha na yene no edin komo denti ene nei ayese nurse for the doctors omo muso a no mukọ abrochire omo muso a no mukọ abrochire ema ye ene ye ho be kire ye wonso a wotie na wo hwe ye no odwen ho sen kwan ben ye fa so a ye betumi asisa de kwan se ne be ya anes for kwa omo ko bebrebe ye betumi asia no kwan ye keep omo e ha no mo ahwe ye because ye nsusu ye yare ye yankofo betumi ahwe ye de dada nyina ye nim se anes for to patient ratio no emu wapa na so omo kwa omo kwei ene de kwan betumi afa so a ebesi ne kwan ama ye nya anes for the doctors bebre na e Ghana ha ye no mbedi nkomo enti oni entena again na otwe yate se omo supply National Food Buffer Stock Company. My aduane de call free SHS senior high schools near the omoabo omo dwaba beda company na kache a ewon kran ha se eka bi omodi omo no so mo antua anya de a omo omo so Nnawotwi omo ofufu omo ka banku omo bo apasie omo daaye company na kache ho na omo daaye sa eno a Minister of Agric had nsem to just oh ade no kra no aban ayese musika ne yeba betua mamo mama definite date a yebetua ka no na ye data oni entena yebema wo nso ehu sa date no na ekwan ben na wo fese ye fa so a yebetumi asisa mpendodo ye desa ankofo a mo supply duane masini high schools yebedi omo ka no kwan ben na ye fa so a yebetumi atwa so wadwe nkire ne hia me pa okọ Facebook a Adom TV dwumadie eda ho fa o comment na to be bom me homoden na makan ede ama na won so obi aso atese wo kwadwo wo ama wo adwoa wadwe nkira wo so o kire se ne be ma saa how nyina atwa no sei na wo so o dwene na government spokesperson Enoch Afuakwa baba kansa e studio ha na ye ne din komo MP for Lower Manya Krobo Ebenezer Oklete Telabi baba kansa na ye no nso edin komo adwumade ye frame Samuel Kojo Brace me na me din ho chiame na me wo doma kukuda ma mo bomachi ma ye hwede program e bro me cameras mo bom mo modern lighting man sound man me director and me producers me gino wanem na me ma wo akwaba to Nnawotwi adwumade e wo Adom TV ene Asempa 94.7 FM ye betwa ye ho na yakwaba ye ba ye den nsem no nyina no ye betwa e wo ha oni entena ye ba sisia